kukethiwe kinqa lasekumele kikho kuze ukwazi nawe ngelinye ilanga kuthiwa wakwazi mangabonga uNkulunkulu bengihlabelela lengoma kuvuka amazwi esikhombisa kade bewasho mangabonga uNkulunkulu ikuyidodana yomuntu seyikhala mangabonga uNkulunkulu seyithi hayi baba ithi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo inkathazo into engixaka kulamazwi ayishongo ukuthi mama kodwa yathi baba yazi kanzane futhi into engixaka mhlawumbe kuba kangaka thina sabantu sithi sidomazenzeka sithi hawe ma bangabona sithi sidomazenzeka kangaka ngoba yena zange washo ukuthi mama wathi mama kodwa inkathazo wathi baba bathethelele ngoba bakwazi mangabonga siyakuyona ukuthi siyamathina kodwa msafuna sikhulume ngobaba ndithiyakwazi kodwa ngifuna sikhibe basi ngifuna sigimbe nakhibo ngifuna sambe noma ningilandelela inkathazo kwethu ushinte yodwa uthebemebeza ethi baba ngiyawubeka umoya wami uthe ezandleni zakho beka inkathazo ukuthi thina bantu abasha siyathela noma kangaka kodwa thina abantu abasha siyathela ukuphika kangaka ngoba inkathazo ashoka ukuthi mama mangabonga uNkulunkulu thina sesabheka omama kakhulu mangabonga uNkulunkulu siyazi ukuthi bona abantu abanenzeka kodwa inkathazo yena zange abheke ukuthi umama unenzeka kodwa wambukisela eceleni wathi mama namhlanje ngizovusa lento yobaba ngizovusa into yobaba ukuthi ngelinye ilanga nazi ukuthi bale noma ngathiwa inayiwe kangakanani ithi indodana yakho noma iyakhala noma indodana yakho ikhala ithi awemana kodwa futhi bawubhekalela uthi noma ungakhala kanjalo kodwa lento nguJesu azange nje umemeza lonyo komlisi Bayibonga Inkosi. Indoda seyamathi. Ngiyabona. Sihamba. Iyona lena isidumbu sikaJesu. Kodwa inkathazo. Bamkhulu into engixaka kuyo. Ithi bezobheka lesidumbu sikaJesu. Bangakhe bebehamba naye. Bangakhe yejeka namtapha. Uthi mamkhabile ngelile ngabe shumayela. Uthi bheka abafuthi sibaningi shumayela nabo. Uthi baningi sihlabelela nabo. Uthi baningi simana wepulpit sibagqokile okholono. Kodwa inkathazo zithi izinto bezijika masaveza ukuthi mina ngumina akabusha into yodwa ukuthi Nkosi ayithi le ndoda mayivuka masibhukelekile ngoba inkathazo sisawa uzazi ukuthi ngifuna usilungisele into enhliziyo namhlanje thina abantu abasha inkathazo bhekana into enxaka kakhulu kwethu wathi bawubhula ivesi yakho ngempasika wathi bheka iphila inkathazo iphila imala nakahlala endaweni yidwala kodwa bothi uyayibuza ukuthi uhlalela laphayana inkathazo izokutshela into yodwa ithi ngoba ngakwazi ukuzivikela noma ngakwazi ukuzilwela kodwa bengihlala edwaleni ngoba ayibothe
ngabe uhlale kuphi? Wena ngabe uyasho yini ukuthi inkosi le ndoda beyiqophoza lelo dwala bongayithatha le ndoda enguJesu Kristu ithi bayibhukela nesituba ngoba ikhathazo nesituba sami sinedwala emele ukuqophoza ngoba ikhathazo thina leso sifuba sifihlo ukuphika sifihla ihlebo Kuna watu ababhekayo ukuthi wenza